ngasiसे ay ukulele so hainay ukulele so hainay ko sise si unboxing tawge tawbaneba ko yengase ko 당근아 왔어 당근아 에이씨 아이는 시제 구이라번 해볼까 레이게 칼리세 누가 그냥 떠봐 맛있니 레이레 하이 This na may marang or mag. Ini ko cover siya. Hendak apa? Bek ni, nggak mana? Bek ni Ako mana? ko. Ini. Ayo, khongbadi heite ko. Pam lay bene ko kise. Ai si pam doi ne. YouTube ta gi ye ko si mai bek lay de. Si lay yung ni bi ko no sai ko lay de ai si. Kon khongbadi heite ni ne ko ba mai si se ka ke yaw ke hai da. Ke po yaw ya ko. Ga mai gi cái nó mai khung nó có cuộn nào vào tôi lấy đấy rồi xịt nó mai mari nhé xịt mari nó cài đi ăn mari ăn được cái gì chứ đang nghe ạ chứ đang nghe Dạ, được anh đi ăn rồi mà chứ có. Làm gì mà có ăn cả. Để anh sẽ cầm một cái. Rồi mai extra sẽ pin sẽ cây cầu cái hai cái không dứt đấy. Rồi sẽ học để. Cái gì cọc của tôi là gì? Pick thôi bạn. Cái nó hai cái này có sẽ anh học để Pick nih. Kira hai cái pick cầu này. Pick cầu này. Anh học để juga. Tolong tahu. Si kayo may sis pak tawa man school ko. Tax pa ani. Si ani siga hape. Ay din yung batungere. Si mga do kano ka? Si ke po siga. Ay. Hả? Mahal ini. Ada si kuat kerja nak kang pada tembak kamai. Kamu kayak macam dia. CD dah, ay kang nak kamu semua. Kau ini dia buat. Kayak apa hai kamera. Enggak. Enggak. Follow ini. Ini yang mana? Ini bapak. Si mga domyam si unboxing tong jarak kita bodo udle ay kita ng betungye ang video si sa jarak kita. Lalu ada apa? Ada apa? Halak teh. Sọ ra không sao ghé đâu ạ.
우쿨렐레. 나무 사오이데만. 잘어. 시시가 뭐이기 땀 나버세 아이터 어깨 보고. 또 뭐 또. Okay, everyone. So today I'm going to teach you 3 emotional ukulele chords in less than 60 seconds. So the first chord will be C major 7. Okay. So this is how you have to hold C major 7. Only one finger is enough to hold this chord, and sounding will be like this. 今朝那比较我很大声，听到。 Now second chord will be G major 7. So you have to hold like this, or either you can hold like this. Okay. And this will be the sounding. And last chord will be E minor. So this is how you have to hold E minor chord for chord charts for better understanding, okay? And sounding will be like this. That's all for today. I'll see you tomorrow. 예, Hey everyone, so today I'm going to teach you 3 emotional ukulele chords in less than 60 seconds. The first chord will be C major 7, okay? So this is how you have to hold C to hold this chord. And sounding will be like this. 잘하냐? 이거 에이스 신절할 거다. 하이라가 뭐 다르게. 야.